Huanta haganupan Bapak Inang, mala suhurta masuk mahita bani bulan Oktober tahunon, haganupan on ijalohon hita halani hidup niuhur ni Tuhan tado. Bapak Inang paima ipukah kita lo huanta, lobe majalo hita hatani debata nagabi hagogohon bata, halani ay martonggo mahita. Ham na ibata Bapa namin na marhabangsa inagori atas, puji-pujian pakon terima kasih ma isombahkon hanami hubamu Tuhan, ay bagal doholong niuhurmu na ijolon hanami das bani panorang sogot ni arion. Terima kasih Tuhan tetap do iramut kon ham hanami bani panorangon pay may pukah kanami lahuan nami mangelek hanami hubamu Tuhan lubei mapargogoy ham hanami marhite hatamu na pinadas ni juak-juak muon marsap maham Tuhan marhite honsi ase lambin margogoh kanami lambin marpangarapan hanami ibagas gulun namion. Terima kasih Tuhan ibagas goranmu Tuhan Yesus martonggo hanami. Amin. Kita haganupan na hinargani Tuhan ta, bohal ni hapor sayon ta ibagas sadarion, ay manay suratkon bani buku sada Tesalonika bindu 5 ayat 10 sonon mahata ni Tuhan ta. Martarima kasih pasal haganup, ay indo na pinindo ni nebatahu bani nasyam, marhite Kristus Yesus. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Amen, ay madasni. Bapak Inang kita haganupan, buku sada Tesalonika bindu 5 ayat 10 on aima bagian patuluhon humbani surat ni Apostel Paulus na berhubungan pakon dirita sendiri selaku halak na porsaya bani Tuhan tain. Isobut nido ijay sonaha hita manggoluh na maningon gok ibagas malas niuhur gol-gol bani tonggo apa martarima kasih pasal haganup pargoluhon taon. Bapak Inang gabe jolma si partarima kasih totu ituntut dohitaon aseboi tetap mangidah setiap kebaikan hasipe ibagas hasosakan hita. Hata haganup bani teks ni renungan taon ay mapatorangkon segala situasi pakon kondisi ni pargoluhon ta termasuk maay parporangan, bencana alam, suka duka, sakit penyakit pakon nalegan terlebih panorang pandemi COVID-19 siah na sondahanon tetap membayang-bayangi parguluhon taon na membatasi ruang gerak ta na membahin maseda mahoma age hapor sayon ta. Bapak Inang kita haganupan situasi na soninjangin ni pehoma ialami kuria Kristen na adong ite Tesalonika do bani panorang ijia. Bergumul do sidea Bapak Inang sonaha boy tetap mempertahankan hapor sayon di sidea halani bani panorang ay masuk pengajar-pengajar atau nabi-nabi palsu itongah-tongah ni hubbulan ni sadea. Bergumul do sedea ijai Bapak Inang. Anjaha maseda do homa hapor sayon ni sedea halani buay mahoma age pengetahuan-pengetahuan na membahen geor hapor sayon ni sedea. Tapi marhite surat ni Apostel Paulus roh pagol pahon sedea sonaha ase tetap hot hapor sayon ni sedea hubani Tuhan tain. Anjahaboy tetap sedia mengidah kebaikan-kebaikan, nilai-nilai positif, bahasa AGP ibagas hasosakan, AGP ibagas parutolon sedia, Tuhan ta tetap do manramotkon sedia. Ibagas ay, maningon gabe julma si partarima kasih do sedia. Halani Tuhanindo na gabe hagogohon bani sedia. Totu situasi na sarupa pe, ialami hitama sonarion. Mungkin ibagas hasusakan do hita Bapak Inang. Mungkin ibagas parutolon do hitanuan, sakit penyakit, kesedihan, bahkan kusok niuhur. Tapi sonaha do hita boy tetap mangidah haganupan kebaikan, haganupan nilai-nilai positif, hasipe ibagas hasusakan hitaon. Sukun-sukun ay Bapak Inang jupak kita mabalos ni marhite teks ni renungan ta sadarion. Sonaha do hita aseboy tetap marmalas niuhur, gol-gol martonggo apa martarima kasih bani Tuhan ta, haganupan on boy ialami hita, boy iahapkon hita, tapi maningon parlobe do hita membangun hubungan na intim pakon Tuhan ta. Maningon parlobe do ijalin hita hubungan ta na dear pakon Tuhan, sada hita pakon Tuhanin, aseboy tetap kita mangidah habujuron ni naibata AGP ibagas hasosakan hita. Sadokah kita manggoluh i dunia on Bapak Inang, terus doholi hita ibayang-bayangi marhite hasusahan,
pusok niuhur pakon nalegan, tapi tetap mahita sada pakon na ibata, tetap mahita mangguluh ibagas hata apa aturan ni na ibatatta, ase margogo kitaon, tetap mahita mangidah marhitay kasamata ni na ibata. Mari kita boleh tetap melihat setiap kebaikan-kebaikan itu ibagas panonggor ni na ibata. Asibuy tetap kita jongjong gabe jolma si partarima kasih. Asibuy mahita tetap mangidah haganupan hinader ni pambahenan ni na ibata. Ay seng itadik ko na ibata hitaon. Tetap do na ibata gabe hasomanta. Tetap do iya manramot kon parguluhonta. Ulang mahita mabiar bapainang. Agepe burit parguluhon taon. Agepe borat pardalanan ni parguluhonta. Tapi Tuhan akan selalu ada. Tuhan akan selalu bersedia mendengar setiap keluhan-keluhan kita. Jangan takut, ainay batado hasomanta. Selamat mendalani perguluhonta, selamat mendalani aktivitas tamay bagas sadarion. Tuhan Yesus memberkati. Martonggo mahita. Terima kasih Tuhan, domay jalon hanami hatamu nagabe bohal ni haporseon nami. Ajari ham pergugoy ham hanami tetap Tuhan, asiboy tetap mengidah hinader di pambahenanmu, hasipe naburat perguluhan namion. Terima kasih Tuhan, tondoy mo na pasing man na mambubay hanami, na mangajari na mempergugoy hanami, asiboy tetap marpangarapan hanami ibagas perguluhanon. Tarpuji maham Tuhan, bani sadarion pe yondos kon hanami mahaganupan perguluhan nami, panlakkah nami, rosi haganupan aktivitas nami. Ang guadong salah lepak na ibayin hanami ibagas sadarion Tuhan, lubay maperpanganjo ham ban nami, asiboy tetap taluk kanami Tuhan manjolon haganupan pasu-pasu apa idop di uhurmuin. Terima kasih Tuhan yondos kon hanami mahaganupan perguluhan nami, aktivitas nami, bani sadarion hubagas tanganmu, ase hamma tetap Tuhan namar horja ibagas perguluhan nami. Terima kasih Tuhan Yesus martonggo hanami hubamu, harosuhmu ma nasaud. Amin.